myaka ya vuba umuziki nyarwanda no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba wateye imbere ku rwego rushimishije. Ibi byatumye abahanzi bacu barushaho kumenyekana ku rwego mpuzamahanga. Indirimbo zabo zigera kuri za miliyoni z'abazirebye ku rubuga rwa YouTube. Ibi ni ibimenyetso simusiga by'uko umuziki wacu uri kugenda utera imbere, ubu umaze kugera ku isoko mpuzamahanga. Uyu munsi Soul 360 yagutegura urutonde rw'indirimbo 10 z'abanyarwanda zarebye kurusha izindi ku rukuta rwa YouTube. Ikiganiro cyitwa Soul tubamenye, njye nitwa Shami Pacifique. Ndagushishikariza gukurikira video witonze kuza kugeza irangiye, kuko harimo indirimbo zatunguranye nawe uratungurwa. Nkurikira umenye. Umwanya wa 10 turasanga indirimbo yitwa Sikiliza, ni y'umuramyi witwa Israel Mbonyi. Iyi ndirimbo imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 25 ku rubuga rwa YouTube. Mbonyi ni umwe mu bahanzi bake bafite impamyabumenyi mu by'ubuvuzi, Doctor of Medicine, ariko yahisemo gukurikira umuhamagaro we wo kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ubumenyi bwe mu buzima bw'umubiri n'ubw'umwuka mugira umuhanzi wihariye mu ruhando rwa gospel. Hari n'abavuga ko nyuma y'utwa Diamond Platnumz ari ukurikira mu kugira abakunzi benshi muri East Africa cyangwa se muri Afurika y'Iburasirazuba. Yitwa Israel Mbonyi. Umwanya wa 9 n'ubundi turasanga indirimbo y'umuhanzi yitwa Malengo ya Mungu. Iyi ndirimbo nayo imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 25 kuri urukuta rwa YouTube. Ibitangaje kuri uyu muhanzi. Munyemere twigire ku mwanya wa 8. Kuri uyu mwanya turasanga indirimbo yitwa Yebo cyangwa se Nitaware. Iyi ndirimbo y'abanyikazi ibitwa Vestina na Dorcas. Iyi ndirimbo imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 25 ku muyoboro wabo wa YouTube mu gihe kitageze ku mwaka imaze hanze. Abakobwa batangiye kuririmba bakiri bato, ariko iyi ndirimbo yabo yitwa Yebo yabaye ijwi rikomeye mu muziki wa gospel, yabafunguriye imiryango mu bihugu bikoresha ururimi rw'igiswahili. Iyi ndirimbo ni ishusho y'ubukure bwabo mu muziki, bagaragaje ko imyaka mike atari inzitizi mu gutambutsa ubutumwa bwiza kandi bukomeye. Baheruka no gukora ibitaramo bitandukanye muri Canada, aho bari babyitiriye indirimbo yitwa Yebo, byitwaga Yebo Live Concert, bakoreye mu gitandukanye nk'uwitwa Edmonton, Regina ndetse n'ahandi hatandukanye muri Canada. No kubera indirimbo yabo yitwa Yebo imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 25. Aba bahanzi bombi maze igitageze ku myaka 5 muri uyu muziki. Umwanya wa 7 turasanga indirimbo yitwa Fudetro. Ni indirimbo yahuriyemo abahanzi barimo uwitwa Element L usanzwe ari umuhanzi akaba n'umuproducer, witwa Loskana ndetse n'uwitwa Bruce Melody. Iyi ndirimbo imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 28 ku rukuta rwa YouTube. Ni igitangaza. Reka tunyarukire ku mwanya wa 6. Umwanya wa 6 turasanga indirimbo yitwa Dusuma, yahuriyemo n'uwitwa Otile Brown, ni umunyakenya, ndetse n'uwitwa Medi, ni umunyarwanda. Iyi ndirimbo nayo imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 42 ku rukuta rwabo rwa YouTube. Dusuma ni indirimbo yahuje Medi n'umuhanzi w'umunyakenya witwa Otile Brown. Medi ni umwe mu bahanzi b'abanyarwanda bake bakomeye ku rwego mpuzamahanga, akarabashije gukora n'abahanzi bo mu bihugu bitandukanye. Iyi ndirimbo ni ishusho y'ubufatanye bwambukiranya imipaka, kandi n'urugero rw'uko Medi yahinduye umuziki we igikoresho cy'ubutumwa bw'urukundo ku isi yose. Kuri ubu yasigaye atuye muri Amerika. Uyu mugabo asigaye aririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, yavuye mu za secular. Yitwa Ngabo Medard Jobert. Munyemerere tuganire, urumva ari uwe muhanzi tutari buze kubura muri 5 basigaye? Mwandika hasi muri comment. Ku mwanya wa 5 turasanga indirimbo yitwa Nimempata Yesu, ni y'abaranyi bazwi nka Ambassadors of Christ Choir. Iyi ndirimbo imaze kurebwa na miliyoni zirenga 48 ku rukuta rwa YouTube. Ambassadors of Christ Choir ni amwe mu makorana amaze imyaka irenga 25 atanga ubutumwa bwiza. Nimempata Yesu ni indirimbo y'ishimwe, ariko kandi ni ishusho y'akazi kabo ka buri munsi. Iyi korali imaze gutaramira mu bihugu birenga 10, kandi niyo korali yonyine mu Rwanda ifite indirimbo zanjije miliyoni 40 z'abazirebye ku muyoboro wa YouTube. Ni igitangaza.
nyuma twigire ku mwanya wa 4. Ariko mbere yaho niba bakunze video kandi aho hari igikumwe kireba hejuru ubwo ndavuga like kugira ngo tujye dukomeza tubane. Kuri uyu mwanya turasanga indirimbo yitwa My Vow niyo muhanzi witwa Meddy. Iyi ndirimbo imaze kurebwa n'arenga miliyoni 50 ku rukuta rwa YouTube. My Vow ni indirimbo y'urukundo rw'isezerano. Iyi ndirimbo Meddy yayikoresheje bwa mbere mu bukwe bwe, iba amateka ndetse igira ubukwe amateka. Yitwa Meddy. Umwanya wa 3 turasanga indirimbo yitwa Nitamini y'umuhanzi Israel Mbonyi. Iyi ndirimbo nayo yanditse amateka y'umuhanzi ukunzwe n'abatari bake muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Iyi ndirimbo imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 53 ku muyoboro wa YouTube. Reka ngushimire wowe dukomeje kubana. Nitwa Shema Aimé Pacifique, iyi Histoire 360. Ku mwanya wa 2 turasanga indirimbo yitwa Ni Nasiri. N'ubundi nayo ni y'umuhanzi witwa Israel Mbonyi. Komeje kwandika amateka. Iyi ndirimbo mu myaka 2 yonyine yari imaze gusa, yari imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 86 kuri uyu muyoboro wa YouTube. Ni Nasiri ni indirimbo yaciye agahigo, ikaba iya mbere muri gospel mu Rwanda igeze kuri urwego rwo kurebwa n'abarenga miliyoni 80 ku muyoboro wa YouTube. Yakoze amateka. Mbonyi nk'umuhanzi by'umwihariko yubatse izina rihamye mu muziki w'iyobokamana, kandi iyi ndirimbo nishuye urugendo rwe rwo kwemera ubuhanga n'ubutumwa bwimbitse. Tugenda tugana ku musozo. Ese urumva ari ku mwanya wa mbere ari iyi ndirimbo? Ese ni yiwe muhanzi? Mwandika hasi muri comment. Ikindi kandi niba uri mushya kuri uyu muyoboro kandi handitse subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane. Ku mwanya wa mbere turasanga indirimbo yitwa Slowly niyo muhanzi witwa Ngabo Medard Jobert uzwi nka Meddy. Iyi ndirimbo yanditse amateka kuko kuva yasohoka imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 125 ku muyoboro wa YouTube. Mbibutse ko u Rwanda rutuwe na miliyoni 13 gusa, bivuze ko abarebye indirimbo bikubye u Rwanda inshuro zirenga 9. Nibyo byumvuze byumvise neza, abarebye indirimbo bikubye abanyarwanda bose inshuro 9, no kuvuga uteranyije ibihugu 9 byose bingana n'u Rwanda. Slowly ni indirimbo yaciye agahigo mu mateka y'umuziki nyarwanda. Meddy wabaye umuhanga imyaka myinshi yanditse mu gihe yari mu rugendo rwo kwagura umuziki we. Iyi ndirimbo yamuhesheje ibitaramo bikomeye muri Amerika no ku yindi migabane. Yamugira umuhanzi wa mbere w'umunyarwanda ugeze ku rwego mpuzamahanga mu njyana ya R&B. Iyo uvuze izi ndirimbo wumva u Rwanda, iyo uzirebye ubona iterambere ry'umuco n'icyerekezo cy'abahanzi bacu. Ni nta dushoje ikiganiro cy'uyu munsi. Turagushimiye wowe twabanye kuva gitangira kugeza gisoje. Mwari kumwe nanjye Shema Aimé Pacifique, iyi Histoire 360. Ndabakunda.